Our message for the Slovenian entities involved in space is that we need you. We need you to be able to make sure that we have the European competitiveness of the future secured. And that's why we've decided to respond very positively to the invitation to come today to present our activities, because we think that in Slovenia and in the neighboring country there is a great potential to provide new ideas and create new jobs and opportunities in the space sector. Moram reči, da smo tudi na strani ministrstva močno podprli idejo odprtega dne, torej pogovora, komunikacije, predstavljanja dobrih praks, že dosedanjih izkušenj. Zakaj? Ker vidimo to kot eno tistih področij, ki ne samo znanstveno raziskovalno, ampak tudi iz vidika podjetništva, še posebej malih in srednje velikih podjetij, že predstavlja potencial v Sloveniji. Zato ocenjujem takšen dan kot tisti, ki se mora zgoditi večkrat, zato da povezuje različne partnerje tudi z različnih področji na način, da se iščejo novi koraki razvoja in predvsem, da se tudi mednarodno vse bolj intenzivno vpenjamo tudi na tem področju. Galileo program is now rising. We have 12 satellites and we have 6 more this year. And there will be initial services already. So now the companies can really start to use the program and leverage it. And that's just about Galileo. And then we have EGNOS, which is already up there and everybody can use it. So I think Slovenian companies now have a huge opportunity to really start to develop applications based on European GNSS. And I think I could even invite them to check out our website and our tools, because we have a lot of grants where we support the R&D applications of the companies, where they can build products close to the market and launch projects that are using Galileo and EGNOS. V Sloveniji smo izkoristili evropska sredstva za razvoj mikrosatelita za daljinsko opazovanje Zemlje, ki ga uporabljamo v gozdarstvu, kmetijstvu, urbanizmu, za reševanje okoljskih problemov, in praktično skoraj da ni pomembnega okoljskega problema, ki ga ne bi mogli naslavljati tudi s temi tehnologijami. Če se ukvarjamo s primarnimi viri, kot so voda, hrana in energija, je to izredno dober pripomoček za pridobivanje podatkov v našem okolju. V Sloveniji smo razvili satelit, pripravili smo zemeljsko postajo za satelitske komunikacije, dobro opremljeni laboratoriji, tako da je Slovenija relativno dobro pripravljena na novi val priložnosti, ki se na nek način odpira na področju malih satelitov. Tukaj z našim razvojem so se v to vključila tudi številna podjetja, zdaj jih je že več kot 20, ki že imajo prve reference na področju vesoljskih tehnologij, nekatere pa že tudi zelo velike ambicije, kot biti ne samo regionalni, ampak tudi globalni igralec na tem trgu. Ja, Slovenija se pogaja za pridruženo članstvo v Evropski vesoljski agenciji. V tem času smo v bistvu uskladili že osnutek pogodbe. Do konca leta bo predvidoma ratificirana in podjetja se bodo lahko prijavljala na razpise v programih, ki jih bo Slovenija podprla od leta 2017 dalje. Poleg tega smo mi letos še vedno sodelujoča članica Evropske vesoljske agencije, kar pomeni, da bomo v jeseni objavili še javni razpis, kjer bodo imela prednost podjetja in bodo lahko participirala tako podjetja kot inštitucije znanja za približno vrednost 1,5 milijona projektov. Dolgoročna perspektiva je sigurno polnopravno članstvo, ker takrat se nudi bistveno več priložnosti za podjetje za kandidiranje na vseh razpisih Evropske vesoljske agencije. To be a full member of the European Space Agency means that a country is represented in all the boards and committees of the agency, and therefore also contributes to the decision making within the agency, and of course has access to all the programs and mandatory activities like science that the agency does.